Malta resqet numru ta' riservi dwar il-proposta ta' rata ta' tassazzjoni korporattiva minima globali imresqa mill-Organizzazzjoni għal Kooperazzjoni Ekonomika u Żvilupp l-OECD. Pajjiżna għamel dan waqt diskussjoni fih dan il-Kunsill tal-Ministri għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji magħruf ukoll bħala l-Ecofin permezz tal-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana. Hemmhekk qed tiġi diskussa din il-proposta qabel tiġi firmata f'direttiva u jiskatta perjodu transitorju għal gvernijiet Ewropej biex jaraw li l-kumpaniji jiġu f'konformi mas-sistema. Għal numru ta' xhur u snin pajjiżna rreżista dawn il-pjanijiet fuq livell Ewropew għal bidliet fis-sistema ta' tassazzjoni vantaġġjuża ta' pajjiżna ta' 5% għal kumpaniji barranin sabiex jeqilbu l-operat tagħhom f'pajjiżna. Minkejja li affarijiet relatati ma' tassazzjoni huma kompetenza tal-istati membri individwali għal numru ta' snin fuq livell Ewropew, Malta bdiet taffaċċja pressjoni kbira biex tibdel is-sistema ta' tassazzjoni tagħha. Dan hekk kif il-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej huma fil-fatt favur rata ta' tassazzjoni korporattiva minima globali ta' 15% għal kumpaniji bi profitti li jeċċedu 750 miljun euro. Quddiem dan kollu waqt il-laqgħa tal-Ecofin, il-Ministru Caruana qal li Malta se tkun qed tiffirma favur din il-proposta hekk kif kull pajjiż qed ikun sfurzat jiffirma. We said yes, however we have mentioned at times that we have strong reservations on certain issues. Issues, unfortunately, about which we never received any feedback or answer. I do understand the motivation behind all this and its implications. However, I cannot ignore certain issues amongst which revolve around fairness and the practicality in terms of implementation. U għatenna wkoll li dawn ir-riservi qed isiru għal-nom tal-poplu Malti. We have to answer to our people. I have to answer to my people. We don't wish to withdraw our support at this important process at this stage, but at the same time I cannot ignore the serious concerns, which are various, of how all this will affect my country.